Halo pelok, Khublei shibun pi baroh, kumno pi klai niam, tengah kermen pi klai baroh. Teh kini video ngan pi kumno banga, kan kre kini kedok, marinate kini kedok, Shwa ban shet chicken curry. Teh ngapin kemau pi ba por pi marinate kini kedok, dan kamban ayau curry paste tu balak liat no, balur sun barusi. Naklet ban pi amde naklet re ba thut kapor ba ngaring video te ka don ngicing thut te ka daw nglem yo ba pi to ko full video dengan batai pi tama te pi ap ai to te ka daw na spin kan ma pi ke ni ma te wan na mis ngi e ke ni ma te Khublei shibun so ban ya bot ni step junga pla ban pe to ka videos kan ma ba por ba pi marinate di kini do kan ayau Rengsun baru sing baru dapat lihat mah nang bahkan bang kenyang ni pio ni ngala ni jira powder dhania powder atau chicken masala baru ni chili powder mah ni ngala kelelang ngala is dia rengsun baru sing mah te wanam kelet manai rengsun baru sing tapi mai rengsun rengsun kanduna kecing bi yang ni pio dem ada kelet dan kamban pedem ni kini kedok kumba setengah tai mah Khublei shibun sekendopat